Caca lagi ngapain di situ? Joli, aku lagi nunggu bis nih Joli. Emang mau kemana deh Caca? Aku mau pergi main nih Joli. Kau ikut ya? Wah, pasti dong. Kita naik apa aja ya? Aduh bukan, kamu tunggu aja nanti. Oh iya deh Caca. Jadi tungguin juga busnya. Bentar lagi bisnya datang nih. Nah, bisnya datang Joli. Oke deh Caca. Ayo kita naik. Hati Joli naiknya, jangan sampai jatuh. Tenang deh Caca. Joli biasa kok naik bis. Aku duduk di sini ya. Kamu duduk di situ. Ayo deh Caca. Kamu senang deh naik bis? Seneng dong. Ini bisnya juga bagus. Bersih banget. Bagus ya bisnya. Kita masih jauh ya deh Caca. Ya kamu tenang aja. Yang pemandangan tuh. Oke deh Caca. Jadi udah sampai nih. Ayo kita turun. Ya kita jalan kaki sebentar ya. Iya, gimana Caca? Jadi kita lagi sampai. Wah, banyak banget orang di sini. Iya, tuh di depan bentar lagi kita nyampe. Wah, jadi udah gak sabar nih. Nah udah sampai nih Joli. Asik. Wow, udah banyak orang di sini Joli. Iya, rame banget ya. Ayo Joli kita masuk. Mari, ayo kita masuk. Ya Joli udah kelihatan kan. Nanti banyak permainan di sana. Wah iya deh Caca. Tempatnya juga luas banget nih. Kita nanti mau main apa aja deh Caca? Di sini banyak permainannya, seru-seru loh. Nanti deh kita lihat. Oke Joli, sekarang kita jalan ke sana ya. Kita lihat dulu ada permainan apa aja. Iya deh Caca. Wah seru banget nih nanti main terus. Cuacanya juga bagus nih Joli, lagi cerah banget. Iya cerah banget ya, secara dapat THR. Kamu udah ada aja sih Joli. Caca, cepet banget jalannya. Ya kita harus cepet jalannya biar bisa dapat permainannya. Soalnya nanti kita antri banyak loh. Oh gitu ya deh Caca. Lihat ya orang-orang jalannya cepet semua. Ya Joli udah mulai kelihatan tuh. Iya deh Caca. Itu ada Hello Kitty, zombie sama siapa lagi yang warna merah. Kamu tahu gak? Wah iya ada Hello Kitty. Dia juga nggak tahu siapa yang warna merah. Teman-teman tahu nggak siapa yang warna merah? Tulis di kolom komentar ya. Wah ini namanya Wonderland Joli. Iya di Caca, Wonderland ya. Jadi kita kesini yuk. Oke di Caca. Itu di depan ada komputer. Iya di Caca, bentuknya Snoopy ya. Lucu banget. Itu Joli. Iya di Caca. Tapi aku pengen naik mobil-mobilan dulu ya. Hahaha. Ya, iya deh. Nah ini mobil-mobilannya Joli.
Aku mau pilih warna dulu ya. Aku yang warna kuning aja deh. Wah, mobil-mobilannya lucu banget. Ini naikin satu orang Jolly. Kamu gak bisa ikut, hahaha. Ya nih Caca, dulu lihat aja ya. Ayo Jolly, kita berangkat. He was 10th on the grid. He starts now from the back of the grid. The moment of truth is getting closer. Will we have a new 2015? Quartararo is down! Is that Dovizioso as well? There's Unbelievable! For the factory Ducatis, Clatter didn't believe it. They're trying to get that bike into Dovizioso now. I hope he's okay because he looked hurt. Nowhere to see the air. He's rolled through the tarmac run off quite a few times there. I just wonder if we might see a red flag here if they can't get a Fabio A shocker for Andrea Dovizioso. Marc Marquez now has down the back straight into Brooklyn from Rossi and Rings with Vinales then following Morbidelli. clattered into Quartararo's Yamaha. He's on the stretcher. Well, on Honda, Yamaha, Suzuki out, head around, Maggots and Beckett, Quartararo wincing a bit. The tarmac run off quite a few times there. He at the sharp end of this one then as they now head around. Into the air. He's rolled through the tarmac run off quite a few times there. I just wonder if we might see a red flag here if they can't Give a Fabio Quartararo. A shocker for Andrea Dovizioso. Marc Marquez now has down the back straight into Brooklyn from Rossi and Rings with Vinales then following Morbidelli. clattered into Quartararo's Yamaha. He's on the stretcher. Well, on Honda, Yamaha, Suzuki at the sharp end of this one then as they now head around. Maggots and Beckett. Down he went. All the facts to Ducati. Clatter didn't believe it. They're trying to get that bike out. They're looking to Dovizioso now. I hope he's okay because he looked hurt. Nowhere to push into the air. He's rolled through the tarmac run off quite a few times. They're trying to get that bike. A shocker for Andrea Dovizioso. Marc Marquez now has Down the back straight into Brooklyn from Rossi and Rings with Vinales then following Morbidelli. clattered into Quartararo's Yamaha. He's on the stretcher. A shocker for Andrea Dovizioso. Marc Marquez. Wah, dari mobilnya seru nih Jolly. Kayak bocah-bocah juga yang naik. Sekarang kita naik permainan yang lain. Kalau kali ini lu ikut nggak? Kamu ikut dong. Asik. Kamu yang sabar ya triknya. Oke deh Caca. Kakak Jepangnya lucu banget ya Jolly. Iya lucu banget ya, kayak anime. Kita naik kakek Jolly nih Jolly. Naik yang warna pink dong nih Caca. Oke Jolly. Kamu duduk sebelah sini ya. Kamu takut kan naik ini gitu? Sebentar ini belum dikunci. Ya nggak apa-apa. Aku pindah ke sini deh. Bentar lagi mulai nih Jolly.
Iya deh Caca. Wah seru. Kakeknya muter-muter nih Joey. Yang lain juga. Aduh, Joey pusing banget nih di Caca. Iya, bentar lagi selesai ini Joey. Kalau sekarang kita mau naik kapal lagi deh Caca. Ini kita naik itu ya. Wah, tinggi banget. Gue takut Akan takut banget sih. Nah, kita naik mumpung lagi di sini. Oke deh Caca. Nah Joey, ini tinggi banget nih. Masih takut gak? Iya deh Caca, tinggi banget. Aduh, jadi takut nih. Jangan sampai pipis di sana ya. Joey seru gak? Iya, seru banget. Tapi gue masih deg-degan nih. Gue masih takut. Udah kamu ikutin aja. Ini gua di atas sini. Kita bisa lihat-lihat nih. Nah, sekarang kita mau main apa lagi nih Caca? Nah sekarang kita naik kudanya Joey. Wah, ini sih mirip di pasar malam ya. Kayaknya udah ada aja sih Joey. Kita antri dulu ya. Udah banyak yang antri. Iya nih Caca. Nih Caca, bukan naik kuda, tapi naik kucing. Wah. Oh iya, kucing raksasa. Kamu juga naik kodok raksasa. Hahaha. Wah, mulai nih. Ayo berangkat. Wah, seru banget deh Caca. Yang lain juga pada seneng. Iya Joey, seru. Dadah Caca. Sekarang kita mau ngapain nih Caca? Sebentar lagi ada barangnya Joey. Yang badut lucu. Wah, ada badut ya. Kalau badut pampang ada nggak? Aduh, badut lampang gak ada di sini. Hei, nggak ikutan ya? Nah itu dia badut-badutnya Joey. Ayo kita lihat.
Gitu badut apa ya? Itu sepatunya Kuromi yang Cinamodo. Kamu tahu kan? Tahu dong, kita kan sering nonton. Itu banget Kuromi yang Cinamodo. Dia joget-joget terus. Iya nih Caca. Itu ada badut-badut monster. Mana nih Caca? Tuh, gue tungguin nanti mereka kesini. Ada pusatku juga. Oh iya, ada Pikachu. Itu ada minion kali. Ya, minionnya lucu banget, joget-joget. Sekarang main apa lagi nih Caca? Sekarang aku mau lihat yang lain. Ayo ikutin terus. Wah, ini gamenya seru Joli. Jadi dapat boneka. Oh gitu ya. Aku nggak ikut deh.
cari oleh-oleh nih buat semua warga aku di rumah. Asik dong bareng-bareng. Jadi nanti beli juga ya. Yaudah, sampai ketemu lagi ya, dadah. Ya udah, dadah teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ah, itu lucu. Dek. Dek. Udah makan coklatnya biar gak bete. Udah. Hello Kitty nih. Pakai dek. Pakai dek. Awas, tangan kamu habis pegang coklat. Ini gemes banget.
bilang